Superintendent of Police jong ka East and West Khasil District ba di kriem haba kran bagni nok thok khobor ulai thu ba nin ga singi ka don ke jingjia ha ka ba ka wake samla kala du yala ka jingim ha ka kti jong usamla jong ka Roberto Marngar na kalyang SP ulai thu ba Roberto Marngar ula domeka bat peniap da ka ba od da ka tari khasi na rendang kani ka dei na ka daw ba ka samla jong u ka mudban pani khlat no na u hadin kenik jingjia na kilang kipajba kibadon hangto marmar marsnyo iya kani kela yalam kenik samla syajaka sumar hanrai kenik samla kalakladno nakadaw jong kejing jur palat jong kejing mensau na kilang kipulit menta kedang penlong yak jing toket halor kani kejingjia. Good morning. Kani rega jempitip menin ka janmit kadang gai wai ka jingjia ka basmusi pendem yong parking lot mairang hakabai wei kentai brio iba kertegi liet I pernai len karsentio iba dang arpunyo snem la sha penyap hau samla jongi u Roberto Marngar ba arsan snem na kasnong nong siap jaran Eastern West Khasil haki naki jingyo jongi itip bau tau Roberto Marngar ula dom bat ula penyap yai tai kentai brio daga tarik khasi nambar baula dom I baula imut ban nyakla padu hakata ka jingjia itai kentai breu ila mong bat ila yalamiki marmar civil hospital mairang daga jingjia rap jonggi pajba ibadan hanta bat miliki VDP member jongka pendem myong ndrei kebalong kebajang pasmusi ba ila khlan no apa hospital lagi ta kijing sha julor jing sha attack tau samla jui kata bangidang le investigation menta nyimpan la manong ai kata mo kita gidang ya because kadang jamanin kadang don preliminary investigation menta kadang ya ta ke ai bangin salap tingin seperti bi